Ki arngut kinongele kai ka muwe thai na Meghalaya kata ka Alfonsa Zia Riang ka bakat ndrus nam karta ka bana umsning bat u andi taro bakat nyus nam karta ki bana Ribhoi district kin lej bane shimbenta syakathat Asian Youth Games ka ban long habarin ka ban sedang nadu ka arpu artarik hadu ka lai puwe utarik urisau arhajar arpusan ya ka bailej baiwan jong kinonge shimbenta labai tengka da ka Indian Olympics Association kindon barok kumbakat khandai ngut kinongya shimbenta lani ki players ki ban mi khmat na ka India syakate ka Asian Youth Games kini ki samla kin mi na nong ba Shillong haka khat artarik urisau kata haka sngi ublei ban lech shwasha Jaipur Rajasthan ban pendep ya ka training lani ka jingsha ai jinghikai bat haka arpwe tarik urisau kin mi na Delhi ban lech Bahrain ya kane ka jing pentip la pentip da kinongilam ka Muay Thai Association of Meghalaya hakaba kila kren syakilat pathai kubor henne kasngi rom de kari ba kecila berkawai maso naik blade kaptam ya ki kimi kiba cu persian ki ya ka jumlah jingsep wala da kalong bengio ajeram sokaru amade wala da bengio lot dan ringlong kum ka association miso ang ai blade ya kesorka apa jelam jong cipta kumpul Sri K kendaraan sama bat kunjur ya ke sports ya di SYA bat kunjur ya ke MSA kunjur perpan kunjur ai ini ya ke cingkasya nak ko sport nak da nyo jitre kantang MSA gelalakan yo ini ya dari recognition ban yo cipta ru kan ka bedang silong na kan ka national game ulang apa Western Hills Shillong hakan yusam apusan bat mentaru babanglar la benru hakan ka thop nyo cip jele ban jele ka kret nang ta kalai pandai national game kamlong ka nyo hapo jela juni Kerteng jonga di Alfonsa Junior yang ngalek kai mental dan fansnam ini lawan represent India la Arsen mental hapo Malaysia pada hapo Bangkok hapo Malaysia ngayo bronze pada hapo Thailand ngayo bronze mental ngan represent India hapo youth Asian Games. Jadi kamu pilih pengkre lah dia akan ke tournament ke bansawan. Nama menpasa udah ikam tinggi seperti malah kesini stage aku saunong karai. And sementara ni hapan dek capo Jaipur ingat dan kan national camp baru pengen praktis. Let's say ika thong jung phi ha kane ka tournament ka ban sawan mo ka Asian phi Katong jangan putih ban penlong proud ika kering pro kawahi panganjo onra medal shom sa asno masa po on terus macam saat dia ko konsep okay klaban ya tu kan dia panggil dia nadu usnam kan usin pula itu ngala kai kumpala kai senam ngala licimenta kumaka national game bat stage world championship long stage buat Thailand de ngala yora ru ya kanam buat di national game ngala yo gold medal bolong di buat Chennai Assam bat Haryana de kunta world championship bolong Thailand bat maram aka quarter final. Di kamu phi pengkre ya lah dia hakne ka Asian tournament ka bansawan. Di pengkre kalong biang bat ni praktis roman kesini Atau viso don ke jingkerman ban yo kul medal hot ni dan kita jingkerman bangin wan rak 6 ini kecil lah jungi baru gue dari India jungi phi pat thong arbut kalau ni kan dia siap select kalau ba dia don nanti dan menahan ni kan bagol kadon ka national ke belum lalu ndai itu kalai ter kalau hapo MD University udah po arena dan kalian kena jungi siap select terus mabut setiap ni don pembakat perangut kemudian cintai kan ni
Tigdon lagi state ke pihak Malaysia muda. Dan nomor kamri nomor kiselek entah naka beda dan selek ya kan ika third Asian Game kemudian lek separate kejam atau national kejam. Terus belum pada Malaysia muda ke World Championship ya senior nak ni saja sebelum nampak senior kita dapat nak selong ya kan ika IFMA senior men and women World Championship kemat selong set apa kinsa penting nomor kenal semasa tinggal kena bawa kat anu siap selek ke cerang nak yang senior tentang di SCT buat kalau becek tengah nah kalau siap represent harga championship masalah apa boleh. तो किने बसा selek kila batai company kila job kanol ese kila job teng ya ka national ne ya ka Asian Olympic kila bani tu kemudian Yang kalau ini kan ni lomba yang siap full recognition jangan Muay Thai mana kini kepada apa Olympic kepulauan apa Tokyo nama apa terik penuh dan dari hadiah nak tu entah kecilong mana kini lu ni dalam misi bentar kepulauan mana kini apa USA apa ini Paris ni pun dia Muay Thai entah kadang lantai tigila demo hak dia kecil kan terus kalau kembang pai yang si penting dia yang sekendiat kalau yang ni ka hadiah pengiyo yang ni ka Muay Thai kalau ban room apa kan ni ka Asian Games entah jangan ni ka Olympic kalau ada iksin ke Bangkok tapi kena juga dia Malaysia entah. Tapi ini Alfon ini lah job yang World Championship kalau long tutai kumpayut apa kepada pokoknya Championship kalau arsin ya bronze silver dan tak andi torong yang job ke nasional lalai 100% lalai 100% apa Thailand sebenarnya remah kuatar pinang dan permen ru koneksi pemerintah ni permen hilang rak ini tadi medal kita mah kembang jumrah bahkan long koneksi ke bahkan bahkan tok bahkan long nomor ngatrai pun don hutu lagi ki Asian ki country mansim tai berhak for Asian akan championship kasdang la na fiang kasdang aku kan pun ai poitret oktober to bunai